Lenin. True to FPA, just a fact. Rhinos, they're better. We are Lenin, macha. Sema sote ni ekrani ni gakodi place. Ni bani gakodi bata. Macha, koshani tupande na pali. Sema sote Lenin, koshani. Koshani macha, no pasa mesno zindi. Kau palangan. Koshani Lenin, koshani. Le cross-off, verrou.
Senen kanjani Camcorder? Awu, ngikhona Senen. Live stream njani? Okay. Khona nje. Yeah. Khalimba. Oh, usabdela na. Ngizwile. Yeah. Oh, singibone. Ngihamba ngale bo. Yeah. Bese ngikhanso ngithi kakhulu. Ngingangithandi ukuthi umhlakathi the 8 bese ngihamba fast. Ngiyakubona ukuthi imshado I think it's a yebo
Bokochi velani la bokochi la ngamagazebo la tothola lokhu angasethunjini lalabadlala vele nje bokochi kuphela bokochi bemateam bonke abavele la kulamagazebo la batothola kudla kwalabadlali asibhekeni akushesha bokochi kamane kudelay namba labadlalako kuphi velani lonke bokochi la mafika muva usekudla lomlende velani yakulengazimo coach ningamsoli mafika muva uyakhula vele lomlende velani lapha magazimo batodla abadlali batheksile velani kumagazimo coach velani bokosi bathola badlali yimfika muva umlende uyawuthola vele bakhona lokho velani baqeqeshi velani sikhumbule ukuthi Bellita ahambe yedwa la kuba yini Hungry Lion but still Eswatini is the cash United Holdings ukhona Breeza Eswatini ugogo uhamba nesilwane kama nemalethenta amakhulu la sinaye Mr. William Akultet Sisongo Mr. Manuelo Mamba sinaye Umlani Wagamia amongst top dignitaries bonke lokhu siku-accreditata to imithi siphofaneni ubambiselene Eswatini Football Association in developing Eswatini child through football kuthuthukisa lebhola Eswatini
Kuna Shotsi FEA kuna Chesterfield. Kuna Rhinos Popechane. Hiyo vita sosi pofaneni ngiyo le. Tazala. Asiana kuna bola sale bola.
ayitfolile ukuthi sekusifikela uqale ngamuzi make sure le mali ulethe nemali uyakhuluma Jehova